Yes, we can go on. Thank you very much. And in this presentation today, we want to focus on few more things. Awe de presentación aquí nos quiere enfatizar algún punto nada más. And if Jesus allows us to meet, we'll do a part 3 of this next week. Y si Dios por bendicionarnos, oh, that will be great. Conos por hasi undi 3 y undi 4 parte esimang aqui ainda. Seita tremendo. Now, let's ask these few questions. Lagami dispuntra algum pergunta. Did Jesus and God exist together in eternity? Tasina ku Kristo e a Tata a Biba together, a Biba junto den eternidad. And when did Jesus become the Son of God? Que ora Jesus abira e de Dios. What nature did Jesus take on earth? Que naturaleza Jesus atuma ora etabata ribatera. Are we in the same nature with Jesus Christ? Nós tá den a mesma naturaleza com Cristo Jesus? Now, when did Jesus become the Son of God? E ora Jesus abira e de Dios. So I'm just doing a recap from what we covered last week. Nós diz recapitulando lo que a guardo bisa semana passada. We realized last week that Jesus is the creator of the universe. Nós realizamos semana passada que Jesus é criador do universo aqui. Jesus was 100% divine. Jesus estava 100% divino. Everything was created by Jesus. Turcos aguardo criar por meio de Jesus. And everything existed because of Jesus. E turcos a existir por motivo de Jesus. But in Jesus, two natures blended together. Pero en Jesús mes, dos naturalezas a mezcla junto. Philippians chapter 2 verse 5 says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Filipenses na 2:5 tabisa nos laga en mente aqui ta den boso qual ta tambe den Cristo Jesus. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Quien siendo den e forma de Dios no a considerar esa que pata igual con Dios, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. pero aha si su mes y aquí ta tu reputación for de su mes y a tu arriba su mes é forma de servidor y aguardo así manera gente. And he was made in the likeness of men. Y el aguardo así de parcemento de gente. Now, Ellen White says to us regarding the two natures that blended in Christ. Lo que profeta Ellen G. de White dice nos de naturaleza nan ku aguardo mezclada en Cristo. Yes, so it says, was the human nature of the Son of Mary changed into the divine nature of the Son of God? E naturaleza humano de de Maria a cambia de naturaleza divino de de Dios. In other words, what is clear is that the Son of Mary was a human being. Lo que está claro nos mira tá é de Maria estava ser humano. So did this human being tend to be a divine person? Pues é persona divino aqui. E tem tendência de estar persona humana, No. divino também. This human nature was also a divine in that the two natures were mysteriously blending together. Eu aqui estava divino também, de forma mais misteriosa mesmo. E duas naturezas aqui a drenta outro. And when Jesus was crucified, E ora com Jesus, agora crucificar,
his human nature died, Ta su naturaleza humano a morir, but his divine nature did not die. pero su naturaleza divino no a morir. So, this is the most interesting thing, that the two natures are in one being. Pues esa que te cosa más interesante, que dos naturalezas nan aquí te den una persona. That's why the next presentation I will talk about the Son of Man. Pues den próximo presentación nos te va a papi tocante e yo dije, The moment when Jesus is presented as the Son of Man, he is divine. no momento que Jesus guarda apresentar como e yo dije, é divino. But when he is our brother, he is human. Pero ora é nos rumang homem, é humano. So now Jesus actually identified himself as the Son of God. Jesus se identifica a su mesmo como eu de Deus. Now, John chapter 5:17, the Bible says, But Jesus answered him, My Father worketh hitherto, and I work. Em San Juan 5:17, Jesus avisa. Jesus a contestar, mi tata te traja te ainda e a mi te traja. Therefore, the Jews sought more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that he was his father, that God was his father, making him equal with God. Versículo 18, pensei e judío não estava a buscar para matar, para sobrar, não somente ela quebra o sábado, pero ela avisa também que Deus está su tata haciendo su mes igual que Deus. So Jesus and God are equal. Pues Jesús y Dios tata está igual. But now, why would Jesus be called the Son of God? De con então Jesus está guardo llamar eu de Deus? When did he become the Son of God? Da que hora ela vira eu de Deus? Now, the Bible says in the book of Proverbs, chapter 8, verse 22, Den provérbio na 8:22, the Lord possessed me in the beginning of his way before his works of old. o Senhor a tomar possessão de mim den começamento de su caminho não. Prometo su trabalho não de antaño. So Jesus is actually saying, I was in the Lord. Pues Jesús está avisando actualmente, mi tabata ten Dios. Before everything was, I was in the Lord. Prometo turcos tabata, mi tabata den Senhor. And then he said, I was brought forth from the Lord. Depois ele avisa mi aguardo crescer delante do de Senhor. Now, Psalms chapter 2, verse 7 says, Salmo 2:7 te avisa, I will decree the decree. a me lo declara e decreto. The Lord has said unto me, E Senhor avisa eu orei, nami, Thou art my son. botami you. This day have I begotten thee. Den e dia aqui me arranhabo. So, when was the day when Jesus Christ was begotten? Pues qual é o dia que Jesus aguardo ranhar? Now, John chapter 3, verse 16, the Bible says, Juan 3:16 a Bíblia te avisa, Jesus is the only begotten Son of God. que Jesus é único you recebi ranhar de Deus. Begotten simply means one of its kind. Begotten significa de su sorto. Now, so if Jesus is begotten, Pues si Jesús está begotten, pues igual que Dios, uno de su mes sorto, does that mean there was a time when Jesus Christ was not there? estava tem tempo em toda a história, ora que Cristo não estava em existência. Is Jesus a creation as well? Jesus também está criação. Ellen White says to us in manuscript letter 256, Manuscrito na página 256 te diz-nos. Christ, the Word, the only begotten of God, Cristo é palavra, é único ranhar de Deus. was one with the eternal Father. Estava tá uno, o é tata eterno. So Jesus was with the eternal Father. Pues
Jesus estava com o tata eterno, one in nature, uno de naturaleza, one in character, uno de carácter, one in purpose. uno de propósito. The only being that could enter into all the counsels and purposes of God. E único que por adrenda dentro é consejo e propósito de Deus. So Ellen White is actually saying Jesus and God are one and the same thing. Pois o profeta te avisa que Jesus e Deus tá uno e tá igual. His name shall be called Wonderful Counselor, Su nombre lo ta admirable consejero, the Mighty God, Dios poderoso, the Everlasting Father, Tata eterno, the Prince of Peace. e príncipe de paz. His goings forth have been from of old, from everlasting. Su camino não estava for de antaño, for de eternidad. With that in mind, we can conclude that Jesus is no beginning. Com essa aqui em mente, nós por concluindo que Jesus não tem começamento. You know, he says, and the Son of God declares concerning himself, E aí de Deus também se diz o mês, the Lord possessed me in the beginning of his way. que Deus a possuído de mim desde o começamento de seu caminho. Before the works of old, Prometo que trabalho de antaño, I was set up from everlasting. me abini for de eternidad. When he appointed the foundation of the earth, Ora que ela cria e fundeshi de etera aqui, then was I with him, e ora a mi estava cune, as one brought up with him. maneira uno que a cresce junto cune. So he was brought up together with God. Pues ela cresce junto com Deus. As God existed, Maneira Deus estava a existir, so Jesus existed. assim Jesus também a existir. It's very hard for us to try and find the origin of Jesus Eta é o duro para nós, para purba, raia e origem de Jesus. because he existed from eternity. Para sobre ela existir for de eternidade. Now it says Christ is the pre existent. E da bisa nós que Cristo é sunku a pré-existir. Self existent Son of God. De existência próprio e eu de Deus. Maybe there's something that we need to understand from this. Quizás tem algo que nós temos que compreender for dias aqui. When the Bible says the Son of God, Ora, a Bíblia te bisa é eu de Deus. what really does that mean? Que coisa que significa realmente? Remember, we are also called sons of God. Guarda que nós também te guardo e ayuda de Deus. Could it be, it simply means following being obedient to God. Essa que significa quizás que nós te sigue e nós te obediente a Deus? You ascend as a son Bo aguardo mandar como eu and you do the will of the Father as the son. e botar assim a vontade de tata como eu. But that will never lessen the role of Christ. Pero esse nunca te hace o trabalho de Jesus In, menos. in speaking of his pre existence, Papiando de sua pré-existência, Christ carries the mind back through deathless ages. Jesus te hiba nos mente back na edad ng eterno. Sin In fim. other words, there is no day in which you say, this is when Christ started. Que men com outra palavra, não tinha dia como bobisa arriba e dia aqui Jesus a bina existência. He assures us that there was never a time when he was not in the close fellowship with the E eternal te God. seguramos que não estava tendo dia de tempo que estava fora de existência com su tata. Sempre não estava junto.
So it becomes very difficult when we question the sonship of Christ. Pues también algo hopi dificultoso ahora que nos cuestiona el hecho de que Jesús está ayuda de Dios. When we try to understand when Jesus existed, Ahora nos purban a comprender que ahora Jesús ha existido. it would be a great blessing if we can take God as his word. Mi costa para nos toma Dios según su palabra. It says his divine life could not be reckoned by human computation. Dice que su vida divino no por guardo computar for the cómputo humano. So it said the existence of Christ before his incarnation is not measured by figures. A existência de Cristo promete sua encarnação no te guardo medir door de figura não. So this is a very frightening subject. Essa aqui tá tema que tá espantado. When you try to understand the beginning of Christ, Ora bo purba para bo compreender o começamento de Jesus. because that has not been given to us. Para sombra simplesmente sei não guardo do nana nos. Christ was God essentially. Repeat it for me, please. Christ Ajá, was ok. Ajá, Dios essential. estaba, yes. Cristo estaba Dios en su esencia. And also, he was with God from all eternity. Y también estaba con Dios por de toda eternidad. He is God over all, blessed forevermore. Eta Dios riba turcos, bendicionar para eternidad. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, Es Señor, yo de Dios, y yo divino de Dios. existed from eternity, Ha existido por de eternidad. a distinct person, a very different person, Una persona diferente, yet one with the Father. pero sin embargo, uno cuetata. So, as the Father existed, Pues manera etata a existir para siempre. also his Son existed. Así na eso yo también a existir. And it is beyond human comprehension Está más allá de comprendimiento humano when God existed. que ora Dios a existir. It is also beyond human comprehension También está más allá de comprendimiento humano when Jesus Christ existed. que ora Cristo Jesús a existir. But when Jesus came here on earth, Pero ora Jesús viene en el mundo aquí, he took a different nature. él toma una naturaleza diferente. Romans chapter 8, verse 3, the Bible said, Romano 8:3, el Bible te dice nos, for what the law could not do, para sobre lo que ley no por hacer, in that it was weak through the flesh, para sobre estaba débil dor de carne, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, Jesús amanda su único yo de emparcimiento de carne and for sin condemned sin in the flesh, y él condena pecado en carne. so the divine God Pues el Dios divino sent his Son Jesus Christ, amanda su yo Cristo Jesús, who took the likeness of a flesh, sinful o flesh, atuma parcimento de carne pecaminoso and he descended to save humanity. y él baja para salvar humanidad. Sandra Masivo, meanwhile, Yeah. ¿tiene? Hebrews chapter 2:14 says, Hebreo 2:4 te bisa. for as much as then as the children are partakers of flesh and blood, Pues manera e unanta participante de en carne y sangre,
he also himself likewise took part of the same, E mes também de mesma maneira a toma parte de mesmo gozo. that through death he might destroy him that had the power of death, Através de morto e para destruir es un quien de tabatín e poder de morto. so he decided to destroy or to defeat the devil as a human being. Pues él ha decidido de derrotar a Satanás como un ser humano. That helps us to understand the amount of power in us. É coisa que te ajuda a nos compreender a quantidade de poder que Jesus tem. Amém. Jesus, as divine, defeated the devil in heaven. Jesus, como divino, a derrotar Satanás do cielo. He followed him here on earth as a human being Ela seguia aqui não como gente. and defeated him again, Ando ela volve a derrotar. Amém. demonstrating that we can also defeat the devil. Demonstrando assim aqui que nós também por derrotar Jesus. Sorry, Romans, que nós também por derrotar Satanás. Romans chapter 1, verse 3, the Bible says, Romano 1:3, a Bíblia te avisa. concerning his son, Jesus Christ our Lord, Para lo que te concerni suyo Jesús, nos Señor, which was made of the seed of David according to the flesh. que aguardo assim, según es semilla de David, de acuerdo con a carne, So he was made according to the seed of David. pues estaba de acuerdo con es semilla de David. In other words, when we look at his ancestor is David. Pues ahora nos va a generación de Jesús, donde su ancestro nanta David. His ancestor was an adulterer. Su ancestro estaba un adúltero, His ancestor was a killer. un matador. His ancestor was a liar. Su antecesor estaba un ganador. All these evils were actually, his ancestor had quite a lot of evils in them. Que men es nan, descendiente nan de Jesús ta hopi maldad de nan. This is the kind of body that he inherited. Esa aquí está lo que la hereda. Or the kind of blood that he inherited. Da tipo de sangre que ela hereda. Hebrews chapter 2, verse 14, the Bible says, Hebreu 2:4, a Bíblia te avisa nós. for as much then as the children are partakers of flesh and blood, Pa sobra maneira e unam ta parte de carne e de sangue, he also himself likewise took part of the same, e também de mesma maneira a toma parte e mesmo gozo. that through death he might destroy him that had the power of death, Que através de morto e para destruir sunco tava tinha poder de morto, and that is the devil, anto esse aí tá Satanás. and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. E liberar estão culpa através de medo de morto para gente na vida estava tá sujeito na ligadura, pues mará. For he took not on him the nature of angels, Para sobra e não atuma riba sumes e naturaleza de angela, but he was made a little lower than the angels, pero el aguardo crea un tiki mas aboku angela, like the seed of Abraham. manera esimia de And, Abraham. and he defeated the devil as E, a human being. e Jesus a derrotar Satanás como um ser humano. In other words, he was on the weaker side than the devil. Que vem com outra palavra, estava terrível e parte mais suaca com And Satanás. in his weakness as a human being, he defeated a super being called the devil. E denso debilidade como ser humano, ela derrotar
un super being, que é un ser superior ku manera Satanás tabata. In other words, we can also have power to defeat angels. Pues nós também tem poder para derrotar ángel não. We can actually have more strength than angels, Nós por ter mais poder que ángel não. just like Jesus Christ. Mescos com Cristo Jesus. So it says, we marvel at the Savior's sacrifice in exchanging the throne of heaven for the manger. In other words, let me phrase this. We are surprised with the way how Jesus humbled himself to leave the throne in heaven and come to be born in a manger. Nós estamos maravilhados com Jesus por abandonar o trono de glória e cambia esse aqui para pesebre do qual ela nasce. He humbled himself beyond understanding. Jesus humilhou mesmo mais allá de lo que gente por compreender. Human pride and self sufficiency stand rebuked in his presence. Orgulho de gente tá guardo repreender, mas chamamos de presença de humildade de Cristo Jesus. And this was just the beginning of his life of humility. E essa aqui estava diz começamento de sua vida de humildade. In fact, it was very humiliating for him even to take the nature of Adam before the fall. Estava hasta assim humilhante para Jesus, para tomar a natureza caída de Adão. To be a human being was a very humiliating thing for Jesus Christ. Para gente, estava humilhante para Cristo Jesus. Now it says, but Jesus accepted humanity when the race has been weakened by 4,000 years of sin. Pero Jesus a aceitar humanidade, ora que estava debilitada, door de 4.000 anos de pecado. Like every child of Adam, he accepted the results of working of the great law of heredity. E maneira, cada filho de Adão, ela aceitar o resultado não de degeneração, Yeah, so que think about atraha dengue através de lei de herência. heredity. Pensa riba herência. They will say like father, like son. Tem palavra também zo de vader, zo de zoon. Maneira tata tá yuta. We inherit from our fathers. Nós tá heredar for de nós tata não. Solomon inherited from David. Salomon a heredar for de su tata David. Jesus inherited from David. Jesus a heredar de David. So there was nothing special in Jesus Christ as a human being. Que me nota tem nada especial em Jesus como ser humano. But it was in that hereditary body Pero tava den herência that he defeated the devil. que ela derrota Satanás. And then he says, what these results were is shown in the history of his earthly ancestors. Essa aqui tá resultado de lo que ha existido em su ancestro não. In the lineage of Jesus Christ, Den linaje de Cristo Jesus, you have got people like David, tá tendo na maneira David, you have got people like Manasseh, tá tendo de maneira Manassés, you have got people like Rahab, tá tendo de maneira Rahab, you have got people like Judah. tá tendo de maneira Juda. So this is what he inherited. Pues tá essa que Jesus a heredar. These were the kind of characters. The blood that was flowing in Jesus Christ is the same blood which was flowing in these people who were his ancestors. Pues é sangue que estava correndo em Jesus, estava é mesmo sangue que a correndo em seu antecessor, não.
but he did not sin. Pe en hasi pika. He did set an example to us of what it means to be a Christian. Jesus apone un ejemplo para nós de lo que significa para ta un cristiano. Now, he was identified as the second Adam, if you remember. Se nós te acorda, Jesus aguardo identificar como o segundo Adão. Now, the Bible says in the book of Luke, chapter 3, verse 38, regarding who Adam was. Para lo que te trata quem Adão estava, tá? Lucas 3:38 tá, bisa nós. He says, which was the son of Enos, Quem estava tá Yudi Enos. which was the son of Seth, Quem estava tá Yudi Set. was the son of Adam, Quem estava tá Yudi Adão. which was the son of God. Quem estava tá Yudi Deus. So the one who was the son of God is Adam. Pois é que estava tá Yudi Deus estava tá Adão. So Jesus is the second Adam. Pois Jesus senhorita é de dois Adão. He took the position of Adam, Ela toma a posição de Adão. but not before the fall. Pero no prometo é caída. 4,000 years after the fall. 4.000 anos depois de caída. Then Paul says he is the second Adam. Depois Pablo te diz que esta é de dois Adão. The first Adam failed, E pro me Adão a cai. but the second Adam did not fail. Pero é de dois Adão não a falha. He was a quickening spirit. Estava de espírito de vitória. He was a supernatural being. Estava de ser supernatural. He was actually the God from heaven. Estava de actualmente é Deus de cielo. Now, Confrontation, page 32, paragraph 3 says, Confrontation, página 32, tá bisa? it is comparing the characters of Adam and Jesus Christ. Aqui não está comparar o caráter de Adão com o caráter de Cristo Jesus. It says, what a contrast the second Adam presented as he entered the gloomy wilderness to cope with Satan single-handed. Que contraste estava para de dois a Adão. Pa maneira ela guarda apresentar. Ora ela drenta den escuridade de deserto para deal com Satanás. He was not with his father to help him to overcome the devil. E não estava junto com sua tata para ajudar ele para vencer Satanás. He entered the contest single-handed, Ela drente isso só. not as a divine being, Não como ser divino ela drenta deserto, but as a human being. pero como gente. And he was very much different from the original, the first Adam, E estava roupa diferente for de para me Adão. because the original, the first Adam, he did not inherit any sin. Estava roupa diferente for de para me Adão. Para sobre para me Adão estava perfeito e não a hereda pica. And he had a body without sin. E ela nasce sem picar. All the disadvantages were on Jesus Christ. Por a desvantagem ng aqui Jesus estava tem. He took human nature Ela toma natureza humano. and bore the infirmities and degeneracy of the race. Ela carga e enfermidade de natureza humano e também a degeneração de raça. He who knew no sin became sin for us. Es un kuno ako no se pica, pero ela vira pica para nós. He humiliated himself to the lowest depth of human woe. Ela humilia sumes tena profundidade mais profundo de desgraça humano. That he might be qualified to reach men and bring him up from the degradation in which sin had plunged him. Da de maneira que emester aguardo qualifica para por alcançar gente e lante for de degradação ku pica a hinca gente denji.
So he is regarded as the second Adam. Pues Jesús te guardo considera como el de dos Adán. He came in the likeness of flesh, Él vino en parcimento de carne and in man's behalf, para e por hacer pa gente. he could be hungry, Eta tin hamber, he could be sorrowful, eta bata triste, he could also experience testing. eta batin set. He was subjected to all temptations, Jesús se guardo somete na tur tentación. yet he did not sin. Pero a pesar de eso, él no peca. There was no trace of sin in his life. Pica no aguardo hallando en la vida de Jesús. But now the question is, how did he get power? Pero a pergunta também está na onde Jesus haya el poder aqui. This is the most important thing that we need to understand. Essa que é a coisa mais importante que nós temos que compreender. Ellen White is saying he had infinite power only because he was perfectly obedient to his father's will. O profeta Helena G. de White dice, esta tem poder infinito solamente para sobra ela obedecer perfeitamente na etapa sua vontade. So in obedience, Pois de obediência, we receive power. nós recebemos poder. In obedience, De obediência, we receive victory. nós recebemos vitória. The second Adam stood the test of trial and temptation. E de dos Adão a passa o teste de prueba e tentação, That he might become the owner of all humanity. para e por abrir a dono de inteira humanidade. In other words, in accepting the sacrifice of Jesus Christ, Pois, se nós aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, we become his. nós também DJ, We would have accepted his sacrifice on our behalf. tu resa que se nós aceitar seu sacrifício na nosso favor, So where Adam failed, pois caminha com Adão acai, Jesus was successful. Jesus estava exitoso. And what made him to be victorious? Takiko apone com Jesus por abrir exitoso, Was the word, it is written. ta e palavra ta para escrever. So if we are going to be successful, my brothers and sisters, Pois, se nós que tem éxito, nos querido romana, we need to believe and obey. tá bom para nós querer e obedecer. Our lives are perfected by our obedience. Nos vida não tá guardo perfeccionar, segundo nós tá obedecer Deus. As Jesus Christ had set a pattern for us, Jesus apone e caminho nos delante. we can also follow in his steps. Nós por cana tem su passo não. Irregardless of that, we are so degraded in sin as we are today. Sem importar que nós tá caído em picar maneira nós tá awe. This is what Jesus was. Tá essa aqui tá lo que Jesus estava tá. And the body that he took The work that he took, basically, I'm talking about he took the nature that Jesus took, a natureza que Jesus atuma, degraded in sin, degradar, de picar, is the same nature that defeated the devil. tá a mesma natureza que a derrotar Satanás. So, in other words, we have no limitation in what we can do Pois, romana, nós não tem limitação de lo que nos por hacer. as long as we trust in Jesus Christ. Te assinaleu que nos confia em Cristo Jesus. In that kind of nature, Den e tipo de natureza only thus could he rescue men from the lowest depth of his degradation. tá solamente esse por escapa gente for de profundidade mais abaixo de sua degradação.
men claimed that it was impossible for Christ to overcome every temptation. Gente ta reclama of ta bisa que taba ta impossível para Jesus por a vencer tu tentação. Then he could not have been placed in Adam's position. E ora lo eno por awardo pone den e posição de Adam. He could not have gained the victory that Adam failed to E gain. consequentemente le no por a gana e vitória que Adam a falha de a If, alcançar. if Jesus Christ was tempted as a divine being, Se Jesus agora tentar como um ser divino, then the devil would have complained greatly. e ora inimigo lo tem gran ventaja e le la reclama. It would have been very unfair for Adam. Esa que lo estaba tan injusto para Adam. But he came much lower than Adam. Pero Jesus é bem mais abaixo que Adam. And he did what Adam could not do. Então Jesus hace lo que eigenlijk Adam não pode fazer. And then he said, if we have in any sense a more trying conflict than had Christ, Se em qualquer sentido nós por enfrentar prueba mais pesada com o que Jesus estava tendo, then he could not be able to succor us. e ora Jesus não estava capaz para ajudar-nos. But our Savior took humanity Pero no Salvador a toma humanidade, with all its liabilities. com toda sua consequência e debilidade, não. He took the nature of man Ele toma a natureza de gente with the possibility of yielding to sin. e Jesus estava tendo a possibilidade que é por a submeter na tentação. We have nothing to bear which he has not endured. Nós não temos que carregar ou suportar nada que Jesus não a suportar para nós. So when we walk into sin, Pois ora nós cana drenta picar, we are making a choice tá escojo nós tá assim. because the provision has been made. Para sobre Deus a assim tudo provisão para nós vencer. For all of us to overcome. Para nós tudo por vencer. This is the mystery this is the mystery of Jesus Christ. Esse aqui tá é mistério de Cristo Jesus. Him being God, E sendo Deus, him being the creator of the universe, e sendo o criador do universo, the self-existent God, é Deus que tem existência dentro de si mesmo. he covered his divinity with humanity. Ela cobre sua divindade com And he, humanidade. and he Atalaya proved, será bom, Mike. and he proved that men can stand in integrity. E assim Jesus aprova que gente por para de integridade. Men can overcome every sin. Gente por vencer turpica. When divinity and humanity has been combined in men. Ora divinidade e humanidade guardo com uni den gente. Stephen, vou ser Mike de Atalaya para mim? Isso, Now, screen. yeah, we've been warning about the nature of Jesus Christ. Papiando de natureza de Cristo tem uma advertência assim. And this is a very, very difficult subject to study. Então, essa aqui tá tema muito difícil para estudar. In other words, it's a very risk subject. Passou, mas é tema muito risca. Ellen White says, É profeta Helena G. de White, tabisa, be careful, seja cuidadoso, exceedingly careful as to how you dwell upon the human nature of Christ. extremadamente cuidadoso nos mostrar, segundo nos está pensa, In other words, estuda a natureza de Cristo. there are things that we never know about the nature of Christ. Tem certo coisa que nós não sabemos nunca, He tocante says, a natureza de Cristo. do not set him
before the people as a man with the propensities of sin. No pone Jesús delante de gente como uno que estaba teniendo propensidad que men tendencia para justificar. Yeah, in other words, there were no propensities of sin in Jesus Christ. Give me another word for propensities. Yeah, basically, there was no inclination to sin in Jesus Christ. Ok. No te tem inclinación para justificar en Cristo. He did not desire to sin. Eso não tem desejo para justificar. In other words, what makes us to desire to sin sometimes is what we watch, Amo bebia e cosco tá tuna nos gana de justificar tá e cos não que nos tá mira. but in Jesus Christ, Pero den Jesus, there was no desire. não tem desejo para justificar. There was no natural tendency to sin. Não tem tendência natural para justificar. In other words, those propensities did not grow in him. Pois é tendência não e não cresce dentro de. He is the second Adam. Eta é de dos Adam. The first Adam was created a pure, sinless being. E prome Adam estava tá ser criado puro, sem pecar, Without a taint of sin upon him. sem nenhum tinte de pecar arriba de. He was in the image of God. E estava tá criado em imagem de Deus. He could fall, E por acá, and he did fall through transgression. e ela cai também dor de transgressão. Because of sin in his posterity, was born with an inherent propensities of disobedience. Para motivo de pica, sua posteridade, que a sua descendência não estão conseguir, a nascer com tendência para desobedecer. But Jesus Christ was the only begotten Son of God. Pero Cristo Jesús estava é único, Hijo de Deus. He took upon himself the human nature Ela toma arriba su mes en naturaleza humano and was tempted in all points as human beings. Human e nature is tempted. ela guardo tentar den tur punto não. Mescosco nós está guardo tentar. He could have sinned. E por a peca. He could have fallen. E por a cair. But not for one moment was there in him an evil propensity. Pero para ni un momento estaba tendendo tendência para fazer o que está maldade. In other words, in all the temptation which Jesus experienced, Pois com outra palavra, dentro da tentação que Jesus a experienciar, there was no time that he imagined sinning against God. onde tinha um momento que ela imaginar para se picar da presença de Deus. The Bible says, thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Eta bisa me a contemplava para não te picar em mim. You know, Jesus was immersed in the word of God. Jesus estava tá sumergido na palavra de Deus. Me aguarda boa palavra para mim não pecar contra vos. Assim no texto disse anteriormente. You know, I read a statement on Facebook 2 days ago. Me alessa e texto aqui 2 dias passados. The statement says, E, e, e frase tá bisa. if you want to Mike kill tá abrir. something, Pô Mike no screen. so if you want to kill something, Pois sim, if you want to, if you want to kill something, or if you se want você to mata destroy algo, something, kill. Ok. yeah, if you want to destroy a habit, Se você destruir hábito, mal hábito que você tem, starve it. lage morir. If you starve it, Se você lage morir, it will eventually die.
eta muri eventualmente. One of the things I liked so much in those days was meat eating. Un dia kostan kumi tabata gusta masha hopi mes tabata come carne. It was nice to eat meat. Tabata dushi pa come carne. I want to bring a principle here. Me que explica princípio aqui não. So in 1992, I decided to be a vegetarian. Na ano de 1992, me decidi comer que vegetariano. And then after a little while, I started eating meat. Anto depois, ela bolha começar a comer carne a trobe. And then in 1995, I then decided to be a vegetarian again. Na ano de 1995, ela decidi a trobe que vir vegetariano. And then in 1997, I visited my uncle. E na ano de 1997, ela visita seu tio. He was happy to see me. E estava mais contente para mirar-me. So he slaughtered a goat for me. What did he do? He slaughtered a goat. You know, a goat or a sheep. Ah, ela mata a carnepe. So he said, my nephew, now enjoy the meat. Antes dico ne mi sobrino, agora cosa, come carne. So I said, let me enjoy it, uncle. You decided to enjoy it? Yeah, I ate it. Ela decidiu de comer. So I ate meat 1997. Pois ela come carne na ano de 1997. So that was the last time. Esse estava o último dia. So I prayed that God will give me power Então, a senhora chama pedir, Senhor, tu dá-me poder. to starve the appetite of meat. Para me polaga e apetite para carne morir. So I went for years without a taste of meat. Pero ela, assim, ela segue vai sem tentação para comer carne. And then in 2013, Na ano 2013, 2013, yeah, so I said in 2013, let me eat meat today. ai, lagami vai comer carne aui. So I decided to eat meat. Pois, mas decidi de comer carne. Roman Stephen So, T, Nana. Stephen T, banda, passou me ser um mic. Câmera. Yes, thank you. so as I tried to put meat in my mouth, Pois, ora me abai purba para me pôr carne de mi boca, I did not enjoy it at all. me não aguste carne at all. And then I realized that I was a real vegetarian. Anto e ora me realizar como estava realmente vegetariano. Our victory Nos Victoria is in starving that which is not good. está concentrada em laga lo que não tá bom morir. Lagi Now, morir de hamburger. Jesus did not develop the propensities to sin. Jesus não a desarrollar tendência para racipicar. But the challenge that we have, Pero o desafio que nós temos, we tend to develop our tendencies towards sin. nós temos a tendência de desarrollar nossa tendência para racipicar. And we find it hard to fall. E nós está em roupa duro para seguir. But there was not even a slight possibility that Jesus would fall. Não tem é mais remota a possibilidade para Jesus cair. He did not develop these propensities. There was no desire in him to sin. E não a desarrollar a tendência na racipicar, não tem o desejo para racipicar, entende? Even though he was tempted, Apesar que lo tenta, but there was no desire for him to sin. pero não tem o desejo para racipicar, entende? He was tempted like Adam, Ele o tentar, mesmo com Adão, and he remained faithful. pero ele queda fiel. And we too, E nós também.
can we also be like Jesus Christ, nós também portar maneira Cristo Jesus, to remain faithful para quedar fiel. as he has set an example for us? Maneira Jesus apone exemplo para nós. Shall we pray? Nós por assim oração? Yes. Thank you, Father, for the time that you have given us. Danke, Senhor. Yes, continue. For the privilege to study together, for what you did for us in that you died for us on the cross. But before that, you did set an example for us, that in humanity, we are more powerful than the devil. We have got more advantage than you, in that we can depend upon you for power to be victorious. Therefore, may we accept you as our personal Savior, to believe that you may give us power, and Lord, will be able to live a life of victory. Bless us, we plead with you in Jesus' name, amen. Amen. Thank you, my brother.